Hi, puno po han mada san sarmana taram nokseri ngasi su mayam dai unboxing ki video amtang uchagi adu boxi engbiu ai mayam haidok cha hiroi manung da kari yaw na adu ubira magani mafam sida ida thar si MI aiduna adu ga ai gi thumbnail amadi title ta su khangbira magani karam ba device no haibadu madi adu hujik ai hangdok charaga mayam da uhanjarage masi MI gi device amani ko ai si MI khaktagi unboxing utli haiduna mayam na sawbira musu ya adu ai hek khudong chaw si MI hek tarudana ne atai device sing su ai utna na bo hona jage aduga masi aina MI store dagi direct MI company dai kakpani ko courier na thilakpa matam dai na box segai khre adu hujik mayam dai hanjarge device si karam mano haibodu mayam da khang na ba yembiro Redmi Y2 haibodu ne ko hujik manung sida kari kari yaurige amadi magi specification yengminarsi aduga magi mamanga pot ka chanabra amadi pot kyam phaba kyam phattaba haibana singbudugi matang da punna khangminarsi la yengbiu mem hoje ai ucharge masi MI gi store dagi direct MI store dagi na kakchabani ko mo khoi ji thaji please do not accept if the package is received in tempered condition ana kai gumba package si dai da khoi gi kai ba khot pa segai ba torga de dom na package si lobiru nu hana moi company dai susman ira thare ko andu gai na si address si na badai imphal gi pin code si naraga ina kakchabani mamandi ubire ko se lising tarama thoi dagi lupa ma ta ba ai buduni ni thare asi nakanda lai khasanu anduga hojik ai pusinjara magi box maningom da hepet yengbi ko made in India laire color na blue ni no 4GB RAM ni aduga 64GB internet memory ni ko ai inbuilt si andu yenglasi ai hangdok charge da laire gi paperwork sing maru aina magi user guide aina mamangi unboxing amada so aina haijakhre ko user guide si fazana pabiu aduga pot si bu kuina chalhange haragadi makoina company na piba tawgadaba thabak tawroidaba singju khara khara ngakna chatpiu haidana ina haijari moi sida niyom chumna pire tawgadaba sing tawroidaba singko masima khara fazana pabiu na music yengbiu si 16 megapixel ni ko my AI power front camera front si 16 megapixel adu AI power ni aduga magi back kina lairisi 12 megapixel plus 5 megapixel ni masi dual ni ko my camera si dual ni aduga mai pak pi sang si my centimeter da haragadi 15.2 centimeter aduga inch na 5.99 inch side 6 inch sai baduni masi point amtani tar sa dugres 18:9 aspect ratio si engbi aduga sidai da AI hana he mayam na hainari bisi karino AI haibisi AI haidi artificial intelligence haibani go haidi mi dawna singlak pa hai tare ni software sina mi dawna singlak pa haidi si mamme si ngale si khara maksille mi gi kuchuji sumaina oirdi phajani si pot si color si sumaina tordi phajani haibadu mi dawna wakhan khanba ngamakpadu buni mina AI haina hainariba yigi artificial intelligence haibani ko masima yare sigi si mai lok thok chare ko me hujik phone si yengsi singatang thamgi si song da kari kari yauri ge adu yengsi manungda ai manung jile MI gi di earphone yaudre haibasim di mayam ne hena khangbiram gani back cover am su yauri back cover simadi hapi rai sina ning thungdre atopam leibi tare khara phajaba ma yengbiro magi sina charger gi mari ni ko charger mari adugo manungda sim ejector tool yauri sigi phone sigi na quick charging support taude ko masi fast charging quick charging support taude masi my normal type ni hojik phare mobile sigi maramda koi khangminarsi mobile sigi design haiphet yengbiro magi sim eject to wi mong sum utli sulok thokrasi sigi magi design si yengbiro song dei su design song dei su yengbiro phone ase hojik ai sushon tawjara age hojik phone ase sushon tawjare magi thoiba magi menu style si singsi yengbiro se aduga phone sigi oiba magi specification amutang haithajage phone si official oina launch tawbudi 2018 gi June 12 daida tawkhibani aduga
मागी एंड्रॉइड वर्जन ना 8.1 नि हाइबदी ओरियो नि अदुगा MI UI 10 नि को मांगोन सिनरिसी MI UI 10 नि अदुगा डुअल सिम नि अदुगा अनिमक से मसी बोल्टी सपोर्ट तवी को अदुगा अनिमक नैनो सिम गाक्तनी मांगोन दा सिनरिसी अनिमक नैनो सिम गाक्तनी अदुगा नेटवर्क टाइप ना 2G 3G 4G को अदु सिदि फोन अयामदा लोइन ओइरबो वाफमनि अदुगा फिंगरप्रिंट सेंसर यावी को फिंगरप्रिंट सेंसर बैक ते यावी अदुगा क्विक चार्जिंग दिन नत्ते अदुगा मागी डिस्प्ले पाक की चांगदी ngasa aina haijakre 5.99 inch ni haidi centimeter da haidi 15.21 centimeter aduga magi resolution 720 into 1440 pixel aspect ratio na 18:9 ni aduga bezel-less masu bezel-less display ni ko adu full bezel-less tinate adu masu bezel-less group tisingi aduna ni magi back ki home ki recent ki si maiso in display da laisi bezel-less group oibagini 269 ppi ni ko pixel per inch size ppi haidi magi ppi wangin kai phone si sengbe heli haibsi makhang bi ko ppi wangba thigadam ni phone lai matam na magi display si ppi yeng bigadam ni aduga magi display type na IPS LCD ni capacitive touch screen ni ko aduga mangon da sinari ba processor si Qualcomm Snapdragon 625 MSM 8953 हाइबदुनी को मांगोन सिनरी बा कनो से प्रोसेसर से अदुगा प्रोसेसर से octa core ni 2 GHz Cortex A53 हाइबदुनी मांगोन सिन अदुगा आर्किटेक्चर ना 64 bit 32 bit and लेरिसिंग दुदा मासो 64 bit ni को स्पीड यांगनी नुंगाइगनी अदुगा RAM 4GB आइना ngasai mamang so haisagre अदुगा इंटरनल मेमोरी ना 64 ni मागे एक्सपांडेबल ना 256 पाउ तोबि आई अदुगा OTG सपोर्ट तोई फोन से अदुगा कैमरा की मतंग सो हाइजगे कैमरा से 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल निको मागी बैक त लेरिसिना मागी अपर्चर 2.2 नि अपर्चर दि खितंग नि नेमी को अपर्चर से अदु यारे ममन सिगे येंगरगा दे अदु अपर्चर खर नेमी अदुगा फ्रंट gi ओना लेरिसिना 16 मेगापिक्सल नि अपर्चर 2 नि अपर्चर जी नेम थर इंगै वांग बायना कवि को अपर्चर नेम इंगै अपर्चर वांग बायना लेनी मागी पॉइंट जी नेम थर इंगै अदुना 2 ni front gisna back gisna 2.2 ni aduna aperture wang se front ni heli aduna camera sengba front ni helakani haibo pham jun than taw taw sina dual ni ama sina single ni adu aperture disinen wangi ko front sinen sima khangbioro aduga magi battery gi organa battery si khitang ma si nawi ko 3080 id 3000 IT ni magi MAI se id MAI mamang so ina haijakre milliampere hour haidana magi mai khang bangam bagi capacity duni auna 3000 IT gaktini magi mai se skitang de battery capacity khar sholi aduga battery type na li polymer ni aduga sindok lakthok pa yade manung dalai gadaba inbuilt oibani atai tai network type khara haijar bada Wi-Fi adagi Bluetooth adagi GPS aduga NFC yaudde ko phone se de NFC near field communication haibadu yaudre ko masida aduga Bluetooth tiang ni my version 4.2 ni Bluetooth se aduga mafam sida sinari ba magi earphone jack 3.5 millimeter ki earphone si nei ko mayam da hojik normal type on sinari ba 3.5 ki millimeter aduga atai tai sensor khara haijara bada light sensor proximity sensor adagi accelerometer sensor adagi compass gyroscope hairiba sensor singji hairiba port sida si nei hairiba device sida aduga phare hojik mayam no ubire magi design aduga last ta haijaningi bana port sigi kari kari mangonda phattaba magun afaba magun haiba sing duai mu hojik haijara ge port sigi processor yai ko hairiba phone sigi processor aide Snapdragon 625 adum mamanga chane haina ain lojai RAM mamanga chane hain lojai adubo port sida khara son mafam hai jau hairaga di battery si khara soli port sigi ana sigi device sigi ana battery soli aduga magi camera si magi back camera si magi aperture si kitang nemi megapixel di wangi aduga aperture na nemhan basi masima khara nungaite masima haijaramge aperture si wanghan bigadawne internal memory 64 masima yai aduga expandable 256 ni internal memory gi on dpl haijaningi aduga phone sida da NFC yahon ningi NFC yawi khudong chaba ai mathangi video singda isum NFC kari no abi matang la phana ucharake NFC su yahon ningi aduna yembi horo magi design yamna mong tai haijaningi aduna magi aduga phone sigi oina kitang pen da bamaga magi PPI yamna nemi ko PPI di magi screen lu gi sang si kitang PPI si kharaga wanghan ningi hari latest device mo erimnina mayamna nauna khangna ba pona ma oribani na magi PPI simdang wa khaninga wa phamjing thamjari aina
ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯊꯧꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯗ ꯀꯃꯦꯟ ꯕꯣꯛꯁꯇ ꯏꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩ ꯃꯊꯪꯗꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯟꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ